Alau pakilala kami wasinir hamding dan nibasam Tuhan. Diramut hodagi to dinani sian hari-hari na pulsani sahat tu hari-hari itu tamahan mengatok morate Tuhan. Tuhan takas diberko sepitu pengarla kemile Tuhan. Nama kumuhami kumase keluarga pinapungian si Rohamdan dari Tuhan. Imale Tuhan dina baru ngulu abang nami apala yung paso katam do na madok parjami sa 10 pitu perjolor muhi dari tahan pembatan na yan to di mulak to tuhat kumasa yan ala niya ni Tuhan may ko tuntinya mananyo diarorok kedua lihon lang na hikiminang na bangun ay mo nagami si pakto hap dihar jambon jang nang pindara ini imahapos kan nama ya Tuhan satu kinale Tuhan taruh nami mo tuinganan pada dia dan pasal dengan di bagasat dan seruah habis di sekel warga unang adong akau itu mulorok pe kasibulis na mau tahu sibulis na sindi sibulis na mengungkong beton pukota pukbali persuada yang gulo dan pasoni mga sawat di sudi na Panginoon nami amang patingan basa hindi na horak sikop yun Tuhan ho mapasikop po ni gradebi ko ay Tuhan dan Yesus Kristus Tuhan na horo mo na horo duna horo tanah parwaton nami jal ho hatorsan nami ho prastagat Tuhan nami mulu marang mata behani sahat di homa dari itu nami singat tong Hamilton Yesus Kristus Tuhan nami jalo matang yung ilit na itu ho mau lihat mali ho magpardingkan bata amen. Roda na ba ako sa jambi? Ako ay magjawa na ako. Ako ay magjawa na ako. Kasi kalap kami sulit. Magkurasing masa halap pagkalay mo sulit. Magkurasing mamadamang baru. Selamat tinggal ba di kami? Selamat jalan ba di Oda? Matakot namin namin ito na bari. Rora ofisian manggat yo pa maro rorang sila yang do pompu sebenarnya orang sonang maho di kau ko bina tinggal lalu bisbi selamat jalan lagi pompu suas mahal itu bisa tinggal yang ada di pulau di perempuan. Oh bapak, roda kamu sekali tempat alai pom dari alat arungdo ini pohon kerakan bunga sudah ini ada apa ini bapak ada dia bapak dia bilang ho masak beho ujung dok koro dari mantan dari jemputku dari dua menjalur bapak ada yang taruh perjul usubui ada bapak minta maaf matu kini ngurupir minta maaf dah salah merdiu keling doh hita kurang napas mudu narong bapak untuk saya uberi tang mampu apa mer bapak ada pangkatku dah pelau usubui tanya kami kita memperserakan dan bapak
Senjak akapopong sumajuna. Kay Berko, iskoro, masudi popong. Kasarong dungang masi, bejuna ibe. Ilo tanyang niaka popong siya na. Mudah-mudahan diterima opukku di sisi Tuhan. Ilo nada. Mas marwang, rolang jara. Tidak tahu rotusok. Dah baba? Memang orang masak pero ngamalong bisay muda babala ngotok kuno terus pergiara be aku usut ko usut ima siya na selamat jalan mababa Yun. Okay. Utak na pulau po. Lau sarang pulau oro pulau. Jadi saya ini untuk oro pulau kan jauh kan. Dari tahu. Lalu apa? Mau dulu oro lah geling. Itu oro apa? Jadi kalau ini apa selamat jalan mai ho. Selamat tinggal mai kami. Memang saya itu melihatnya dulu. Karena itu karena dom. Terus dia kok tahu. Mulai dari bersama sendiri, Among, kalau baru yang pusatnya kan masih ada kok. Mulai baca dan sampai main kimu. Dia mulai ada mali Tuhan. Dia ada hasiatan di baru main pusatnya lagi. Kalau main mie ya bro. Jadi langsung ini baru main punya kamu tak Kalimantan dan lucu. Kamu pasal sulit tapi ni. Among. Dari satu isi kuko ada buau. Nanti kata kamu bersama si mudulik na kamu tuau. Dan ia dengan naya mo 40 sembarangan kepada sehuamu niku. Jadi makorasi mahoda mo. Makorasi mau dipopuk dalam ron. Lama dia masih ada makorasi mo. Sabula kau urus warga tu beri dia mo. Kalau udah salpu maka saya kumaran kopo. Ala kita maaf pada mo sebelum dapat memang kuliah isi itu itu mo. Tapi tak maaf mau. Asal tahu ilekko dia masih ada itanya kopo mo. Jadi selamat tinggal Mario mo. Selamat tinggal selamat jalan Mario mo. Selamat tinggal Mario. Makasih mo. Ngolong Bapak ada sempat amat tulus ko Bapak. Mula tungalog kesalahan ko Bapak, ikikingolong Bapak. Minta maaf mo Bapak. Selamat jalan mali mo Bapak. Makurasi mo Bapak. Dihanap ko galing mo Bapak. Doha ko kung mabutima. Ngomong dalam sekarang masih prosesari ngomong pagkatian na madjadya ako kung horoping kung ako to Kalimantan sa inaanak. Alala ni kesehatan nyamang do dangbuy sa iyo ra keluarga ada dangbuy murhat kita udah buka Kalimantan. Jadi tang do suli bawang kum among alanya ka nasi kola do no dangbuy dari kami among di sahit mo ya bay magkurasi ma salam among mulong pagkakasalan namin nung sumahay ka matal subuhay di sahit mo kami do magkurasi masalah tama. Roda Bapak dan Ibu Tuhan, doa Bapak. Karena saya nomor satu ya Bapak. Saya satu nomor satu ya Bapak. Di Palangka Raya dan Bapak Malu Sehat. Dan di Guru, pasal kemarin punya gusto. Anak-anak pian ang sinapiaw na ako. Pagkisa terus kami Bapak. Dan di Guru niya Bapak nagabalo. Mula dong kisah aku Bapak. Tak maaf ya Bapak. Dan buaya nasa bulan manggusto Bapak para di Palangka Raya Bapak. Sakalak na Bapak na ngarong behelan. Nanalarong sila na Bapak. Inapagkulong tuwi na po sa masir. O ma, nabilang anong ibigay helay. Bilang ibigay helay. Hindi Bapak tumuli na po sa masir Bapak. Bapak kurasin masahalan Tuhan sudah sa buo na Bapak. Selamat jalan madi Bapak. Selamat tinggal madi hari sudah. Nah.
semua bahwa dan kami sengaja tapi karena situasi pendidikan mereka yang membuat semuanya tapi yakinlah kebersamaan kami gak akan pernah putus. Opung adalah contoh bagi kami semuanya. Kami akan contoh itu pun karena sampai saat ini kami melihat kebersamaan Opung sama Opung yang lain itu sangat luar biasa. Jadi walaupun Opung sudah pergi, kami yakin kebersamaan kami gak akan pernah putus. Jadi Bu, selamat jalan sama Opung, selamat tinggal sama kami ya Bu. Karena keluarga yang kalau kami seluruh sulit. Ada tutu apakah ibu darah ada orang sempat pikir menor sumber tu hingga habis merah. Mari kita nampak dalam mata semua tuan. Semua ni ingat anak muda nanti di kalangan. Karena Opung menceluk tu memang mesti tahu orang di keluarga apa dari itu. Alayan rohani selalu na pinok parma. Ang dia ma unang rindu ka persiapan. Ang dia ma tutuhani kami marhabosan. Pos dorohan Opung. Datung lihat dituhani tuhika mang tuhani pinok parma. Si tono maralon tiburi gugunani. Alanya Opung molo betung tangis kami disor saluhut na pinoparma ang dia na boy kami marsada di roha marsiha olongan tiburi ni ngolu jala posgoro hanami tiburi ni ngolu mo lam tarida menyati kami saluhut na akapuda akka tangian na yadi Opung di kami saluhut na. Alanya Opung sejak kami pinoparmo madok selamat jalan mariho selamat tinggal mari kami. Ini acaranya deh, acaranya ya. Taruhan Opungnya ingat Ratmo dan baik Bandoo Tahan Opung Tahan Nimro Kecendain udah umurunimu Dia lo Yo tetap surik terus kung baca yan taruhan kumpul ke kukunami baru ketuk lauk umat yang meron na pu dan robo kumpul selapu meron pu dan rosi pai naman naruko rapto ko daw kalimat penana dan ro akhir motor
Sepi kita. Sepi kita deh. Doalah kalian dulu ya. Kalian masih mau lihat? Ya, masih mau lihat. Ya udah nggak apa-apa. Bos Marwan. Oh, panggil dong. Aku tahu dia murah seperti dia dan lagi dulu enggak. Jadi selamat jalan mewah. Selamat hidup ya, Amina. Berdua. Yang hebat. Mau begini ceritanya. Luar biasa berdua. Dalamnya berdua. Salam. Bumigado, magdugolo like ko. Hindi manitik, tanis ko, tapo to. Nangarap ko yung palalaw nila yun. Marang napagpuling na narisi, tuluha ko na gano'n. Marang pwede kaya umigil na gano'n. Sa upang yun tayo, may namahawa niya at ito. Kung pumigil mo sa'yo, Ulang mamusay, hindi marunong musay palawak ko ni kabar ko na kumoto. Iyo mamusay kule, madrigolo like pauku na kumoto to, nalay sila upasa bautuan. Irecha na tuwan din na ako ma. Jadi tadi na itu, ima dia ka pagalahon ni like ko, padlon na ipapatatuan ito, na bugjulo. Jadi langsung da rencana na saat doi na tutudinggan di paborkat di bagasak tikyot so ni matong diak ka keluarga na tinadikon na di sudena sebenarnya na berduga kita dita ala ero mapinghibur di bantuari nang na berduga kita dita karena di bawah kita di bagasak luar di doktor di bawah paborkat imas amang nanti yang kalau kalau lima saat ini siapa tadi dulu ikon boleh ada matu dulu Kalau sending goreng itu apa beri itu? Aku dah aku lihat. Orang cuma ada itu ni kuiti kiro kami semua ngapuli abe. Tahu itu tu tahun naik mengurus kau ni itu. Terharap aku itu atas dia pelang boy apa lagi gogor dia tapi apa Tuhan apa sudah teman aku pergurus aku bapak. Itu selamat jalan mayo itu dah selamat tinggal mayami sejak Malawa mereka itu nak buju. Tak kebawa teman sama dia, menurut aku.
Mga pinamasak ng buhay raw, tangan Quebec dito. Naging buhay raw, Roy Begesan. Sa Delon, namek mo, nakakawa sa ito, yung nasa liliyon. Tang buhay para sa amin to. Si Tuani, masyado manos na siya kami buto mo. Akan nasusarahan at kayo buto mo. Tang buhay. Buhay amin ro, magnahamasa. Ihita sa luhok na tang buhay amin ro. Balik ka alay na sa bayan. Sa paspas, may ay makagaling mo. Ano po julo nun? Sa babae nakapasaryan namin kagaling mo. Asa buhay amin kadi mo. Sa luhok na. Salamat dyan, alam may ito. Sa mga nangyayari ng pagdulo, lao. Swinganan na. Oli ate ma. Tuhan sesuai amal pemberian namin Tuhan, yang masyarakat pagbigarat kami, Tuhan namin, apalagi ng bukas kami ito, pagbigarat namin Tuhan. Selain Tuhan, sudah nga si Kobe, dengan berdaya sudah ng keluarga ng sudah kaya nakon namin, itong libaga sa kaipasan na rin Tuhan sa tutikyo. Nak sudah ng keluarga penalahor, berita na di daerah Depetong, tong maramot inasida sa tuko, tulo-dulo na rin Tuhan. Tuhan Yesus, mangilim mga Tuhan. Urus mga sa dosa namin na godang niya sa tulupay, matalo pasok-pasok siya ko'y. Tong maleo di hami dami na siya koy. Sa lumubi ito pinoparnyaman namin Tuhan. Leo dami na siya koy Tuhan kung marami na sa orang nasida sugot dumitigal hong niyaman namin. Padaw nasa ragam niya kaparmaran. Tong manang kayo na namin depende daw na dyan nakanasorot baga sa nila Tuhan. Tong mga leo bisok na kinasida. Asa tong nasida Tuhan mang bisok lang mga luwingod na siya pa. At tong mga Tuhan dyan matangyang namin nakasahong Tuhan matangyang kanto. Amen. Namin. Ang anang ulam tama na tarata, mereka semua ang edeta nomor 227 ayat 1 ayat 2. Yesus nama diriku Rodina salah kaki. Untuk awak pokok mi.
pagkaguguan ng katipasok at pinalong namin siya po Tuhan. Matitiari sa dariyon. Bilwaso kami, ibagasan ang katipasok. Buhay lahat, inopar ni ama namin ang Lord. Padu-padu bakit ni ama namin manay patalbonon namin kuninganan para diyan at para sa bukinang. Alam ko kan jong kami magkaliati bakit ni ama namin nay bukaw namin ba ada ipatuaw ni ama namin. Dari sa dariyon patalbonon namin kuninganan para diyan at para sa bukinang. Ulaw adat sa kabataon. Alani nay jumulo. Ipapulingi hatami hami. Ibagasan ulaw nami itikyon. Asa homa Tuhan. Na martugoy pun hatami mahula. Dingolo nami ganong marsada-sada. So maninang dingolo ni inompar ni ama nami na jumulo maluti boro. Lemon to di porbadia. Bagasan buwan niya laku Tuhan Yesus Kristus. Jalong matang yang nami. Amen. Kita salubun na lang po ibagasan po yun ng parni amang po Flora Duri Marga Siray asumpo namin bulo ni Son at ang dibata lako mabuhay ulaw ta ipaglaw ni Amangon o para kumata ni dibata na surat yang mana pendurian tanggal Wikipedia sa dariyon 5 Janet Sian Rom Bintu 10 ayat 10 Rom Bintu 10 ayat 10 hilok akana somono ay siyan na tumangimod do roha porsiyaw iya pananimoni siyan hata ni Kristus do asa siyan na tumangimod do roha porsiyaw iya pananimoni siyan hata ni Kristus do dihita sa lukuna dihamna kamanginang ng pinompar ni ama ko Flora Dulion. Sulit kita magparikoton si Pareo dito nga ko nga ni Kulutaw. Alam memang marahite si Pareo manang sagdadi kita tinggol ido dalata lako manangihon ang kahata bay hata na dinggan. So, nilang hata na umarpe, na warpe, takyok taluy si Pareo taon. Asa markite si Pareo 5 kamagingan. Boy kita masagihon, ahama naikon si Dokolota, dia ma naikon si Matupauta, at asa markite si Pareo 5, malugulog kita patupa at kaulauta. Alanikimak kamaginang, makita si Pareo Nokpe, puido ko dang sama jong na mamaki. Molosodinggan si Pareo na manangihon ang kahata, tutubuido gabi sama mga puso. Molosodinggan hatai ditangihon, makita si Pareo, puido magkorhon, kasi sigay, dito nga to nga ni maposyaon, dito nga to nga ni pasaoran, so ngunit ang dito nga to nga ni pasaoran si keluarga lumobi. Yung lauta, ipagtuat ni amang Flora Dulion. Mula sa ringan ko, ipagke akapinokpar ni amang Flora Dulion, si Pareo ni, dinawag magtiyapon. Hata na pinasahat niya ka na mapulong iroha, siya magtiyapon at kahataguda. Apulapon lumobi ko at hatami. Asa magula may ibaga sa kulunam. Jala iba ko handa madokulo ko kami maparangin na linggan. O bartulong mo nirohang. O nga mga rajay sa lugut. Pagdalanan ni Goro ni Pinopang yaman namyon. Hindi na siya maringanan diya kainganan pangarapuan na masera. Lehon ko doon hanipason. Lehon ng angka paso-pason. Ihagabiyo, yang kananiulan nila sida, so kanyang kanabilikiran ni Romano. Asa boma Tuhan na paglusoli, igagasan sakap dohot lomo ni Romano. Jalaman nga tiga pe Tuhan, ang kabinopan ni Amanamyon, na humalalipon 2 ton.
ramot di pagdalaman na di darat turot ng na di udara pe asamo Tuhan totong napasahaton na sida di bagasan pagipasong sonan so haliduribuan bangulag ka ulaw na sida rupari akuli rohani na sida siya pardagingon lumun rohanami lumun rohani na sida ala nunga borhan na tua-tua ni na sida siya kortidon alay kos rohanami Tuhan di bagasan hapro sayaw akam mato pa buwan na ikonjupang do kami Jose di ari na binuhulmo di kami ulaw namin di bagasan salaryon nakobar tu adat si habatahon namin o naman ni Roy Raja Parhata do salukut na mamula di tokatongan ni ulaw nun asa totong Tuhan boy masamat buwarmo kubahik kami di tokatongan ni ulaw nun jala gabe pasu-pasu yang kami salutna jala bersama buat mula berkuliah di sadok portidio asiro handi kami jalo hanya kami dari Tuhan di bagasan buah ya anak Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami amin. Diamur batin namin baik kamu abang kita nomor 6 ayat sada. Mana mo samu sa ipasere rohami. Dibatabay dungami, dibatabay dungami. Amin. Doamu sebagai dari sinurat alam memberikan doa kita masuk ke dunia ya lama mah mengerti deh dari saudari upasa tani mah tu pulang nami berita tu nak tinggal doa mah mulai dari Kalau kalau misalkan kalau baik, kalau baik, ano kaya lama? Utang kusina. Kusina. Ayaw mo kamu kurungan. Kaya na lumaw utang ito. Asawa mabuhat ulang-ulang lama. Padahal juga negero. Nah, godang Dari Somalina. saya berjual kali ya sat. Yang udah sabar sih. Ini dah boleh buat. Terima kasih.
Mariterima raja nami raja parmusi nami aku tahu jangan mazot sopan nami tu amat tadi bata mau lihat mana dia mula parmusi nami langsung ini makan waktu raja na aku melihat pas ada orang mazot tu si pagkasituan na torop ang giyan marhidei gabi na puta pasu-pasu pinopar niya kada mangon baik dalang menus di Bataro pangalapang gugu di Bataro ng pangalapak pasupan alani parmusi nami baik damang Joseph banami itu di Bata Gabi majalah horas di parmusi nami tidak na tua-tua marmula do na uli marmula na tinggal alani baik damang mga godang mula-mula di kami so nima para janira sa parmusi nami Gabi ibagasa sa lerion ng berpaurat naman na tuwa namin ang giyak ma siya raja di hula-hula namin dapat kami akan nauli na tinggal asa kulit to kami jo panggabi at parorasan na naing jalon namin siya di bata marite-hite nasa hula-hula namin pwede naman magkodang lihat-lihat pamuruan namin. Ito ang unang parmusin namin. Asa
bersiul kulo majo akan marang ini beza matatan na kita oru peda majo asa ulu bu ya majo ukaran ini tuh anak dok karumah itu nih makai Bado ado panirajai dinama buat panigodang imaratani hula-hula nami serai asabat namang ma godak sabay di Rubian. Horas doa miraja di hula-hula umat jalo. Saya itu madiak kamang kalian. So ini mamang baru. Dalam mangili mami tuamu namang baru. Ala so ini nak diskusi kami. Memang gabi. Porra mami manabi-nabi. Nasa raja ni pamurun nami. Beda mang manaw paktusi.
Tuan ikut kang nami. Kayak dalam masyarakat do security. Oppu nami ima namarguar oppu pajayan namangalap boru nirajai boru manurung onma bunani hari ini damangon tubuni oppu pajayanon sada anak ma ima oppu jadiman mangalap boru nirajai boru abarida tubuni oppu jadimanon opak sada anak tolu boru anak onma namar gor oppu tinorma mangalap boru nirajai sinaga boru abarida manurung sida putar onma tulang ni damangon tubuh ni oppu tinorma sapul sada halak 5 anak onom boru anak siahan ima oppu silasma mangalap boru nirajai boru sinaga tubuna 2 boru ima boru marhaha mulion nyamang boru nami marga sitanggang ya anak si nomor 2 ima oppu flora sirait mangalap boru nirajai boru sinurat on mana tapado-pado o napada tapado-padopon ia tubuhnya oppu floraon ono palak opat anak 2 boru anak si nomor 3 ima oppu eva sirait mangalap boru nirajai boru manik tubuna 7 halak tolu anak obat boru anak si nomor 4 ima oppu bram mangalap boru nirajai boru sidabutar si barani tubuna 8 halak obat anak obat boru anak ni oppu flora dolion ia anak siahaan ima namar guar oppu leonida mangalap boru nirajai boru sinurat tubuna 5 halak obat anak sada boru ia oppu leonida doli nunga jumolo marujungolu ia anak siahan ima amani leonida mangalap boru nirajai boru simajuta tubuna 2 halak sada anak sada boru ya anak si nomor 2 do si nomor 3 di bagasan persikulau dobe ya boruon marhamulium maon tu anak ni amang boru nami marga si jabat dang adong dobe dak danakna ya anak si nomor 2 ima oppu pinsa mangalap boru nirajai boru manurung tubuna 3 halak sada anak 2 boru ia oppu pinsa dolion nungabe jumolo marujungolu ia anak ni oppu pinsaon ima amani pinsa mangalap boru nirajai boru ritonga tubuna 2 halak sada anak sada boru iralat 2 halak tubuna 2 boru boru siahan marhamulium maon tumarga zibua tubuna sada anak boru si nomor 2 marhamulium ma tu anak amang boru nami marga manurung tubuna sada boru ia anak si nomor 3 si nomor 3 ima amani Natalia mangalap boru nirajai boru sinurat tubuna obat talak sada anak tolu boru anak si nomor 4 ima amani harta mangalap boru nirajai boru samosir tubuna sada boru ia boru syahan pinamuli maon tu anaknya mang boru nami marga lubat toruan tubuna 3 halak 2 anak sada boru boru si nomor 2 marhamulium maon tu anak ni amang boru nami marga silaban tubuna sada anak ia elanamion nunga jumolu marujungolu punguma sude peparan ni damang oppu floraon anak parumain boru hela pahoppu nini 25 halak
Tugu Madamangun tanggal 10 Februari 1920. Marujunggolu Madamangun tanggal 27 Agustus 2010 sia. Jadi marumur Madamangun kurang lebih 10 tahun. Mau lihat deh.